Amasan his YouTube channel vezo se nabon chibai tu chung Michael thang to kong ki holim na a comments ho a bon in kahin simsuin hele damun meidil kilut abang zengin abang khat loin tha luk ding alol tan ding avun li ding adu da ose tam tai ni hovin hi cho hi alang khana hian okay tu laita boy laita nampin gali nei laita public sentiment asan laita hizen alang khana ka he them nan mi pi achunga lung handan alung sodan ho pi ho ka he themin hinla thil hi ama adie ai khane ai khutie khatie ka tina hi pon thil hi vet dan zat chom choma vet thein abang khat loyen na YouTube channel kan follow tai ka kanung vet lo di tai ka left tai ti loya vin mix opinion his tidi hizengin abang khanen aphai adu da jong tivin comment sa thil ki ji ho zia ke ka thilbol ka bol loading ka bol ding ti hite pon hinla I respect your opinion and I appreciate whatever comments have been written ka ti de mai na aji chu comments an ji ho hi no ho sentiments hin no ho lunggel hin ken jong lunglu ten ka simin ka he themin and then I appreciate ka pa chan mama hin the comments in ji ho hinla thil hi a step aw mahin mai kalam ja thang chu achomin koi tawte gal doudal kiti hi a step aw mahin sepai khat ai lo le let's say hitin gi seute officer khat gal Lamkai ding khat gal kap ding ahung ki pi do teng le basic training ahin chain basic training hin chai zo teng le a sepai te to hungum khomin a sepai te hindan ke example a hung ki sei ding helang exam ka clear in exam kan clear zo chun training academy ka ga chin training ka ga chain training ka hin chaijin battalion ka hungin battalion ka hung chun direct in officer hin in ei kin sa pai pun officer me sai lo le officer te hin commandant in hu kamang nai pun sepai te bangin sepai te hindan hen adingin ama ho barek ama ho lumna ama ho ge na room ka ge in sepai te na to cheng ka hin to hin te kan dingin sepai la junior penin jingka mata ama ruma ama platoon ho cheng cha pi ding langara cha ka galan cha ka pin abanin room ho gen room ho ka su thengin bathroom toilet ka su thengin ka uniform te isi ka kitain ka ki dress up in breakfast a senior langjep ti dangam platoon havildar section commander hello le platoon commander GSO ho breakfast ho pipo ka nesain ka pin hichi chu ken ka het na dinga ni khan ni bo ka bol hin abanin section commander mo pon ho ka bolin platoon commander then abana hitia hong ki khang to hin abanin officer level hin vedi hilen officer hung hi phat le Indian Army adingen infantry ke ho infantry ko ka hibin infantry adingen young officer course kiti wayo course infantry school mawa aki bolin lali langa langa ki bolin abanin galdoding ma aki hizen commando course ki bolin commando azong mi hem bolin ei ki bol pon thu gim gen thene chenga ki thuin abanin tin hong che to win galbol dan za chom ti ding himai tin jungle warfare mountain warfare desert warfare warfare tam tai tina ki bolin abanin operational discussion ho pi hoi tina ki bolin achaina le hitin lieutenant apadin captain ahong ki promotion ang ki mutowin captain apanin major ang ki hin tin majora first shot thim ta khadang ki umin abanin Indian Army ading apoi mama junior command ti dingam na Army War College mawa ki bolin junior command course icha chun thil tam ta akizil doin si junior command course hin infantry adu da tiom mizo sin course ki bol homin si stepping stone khade hin
chakan seinom chu ile lunggel hi kibang zilo hin na thil hi anim pena tactical level akitin tactical level ti chu sepai ho level a thilbol ho tactical level ti chu post hat mun khana ambush ki bola mun khana ki kap to chu tactical in gelutin battle khat ki kap to na khat chi ki mun khana ki kap to na khana izo zia gal zo ki lo hin chi chunglanga thil tam ta ma hin amuna gal ka ba mo hu pa sat mama ai wanga gal zo zong le gal zo na hi thei nai lo hin gal do ki ti thil lien ta it's a big thing tok sa bo hong ki zo din mei thala hi gal ki zo ngai lo hin India le Pakistan China le India ai lo le Ukraine le Russia gal mun zo se gam le se pumpia ki don ho zo se veleu chun Thilse hi gal ki chai lo hin ki ho na talks a hi gal hong ki chai hin abanin he dinga poimo kha chui le commander khat le sepai khat gal kap khat le Lamkai khat lunggel hi ki bang the ngai lo hin aje chu gal kap khanin ama sanga gal mi pa tha ding lung aput ding na ama sanga pa at ka tha azwa le ama dinga gal zo ai wanga hi chi chu commander pa dinga gal zo hi theilo commander pa dinga hi chi le just one step ahead ti dinga hi in ta chu gel ngai aje chu nampi khadi hi tawin ku ki zo ki ti nampi nam lien khadi hi tawin gamtum del thei khat eima le eima ki vai hop na thei diu India constitution no ya hi zong le gamtum del thei khadi hi tawin lunggel hal khat upgrade i lunggel hi hal khat upgrade angai jin hi cha dinga hi ken zong gel khota nampi ngai luta keima ka experience hoi bi ho a confidential lo zem ho hi ta nampi mi pi te he dinga share ka hin bol chi hin vet sana ding in khopu ma kan om lai jin Mikhat sepai te to patrolling a ka chin patrolling a chi ki hi khopum hi IM te le ZWF te ki do na mun na hi jing ze in kun khada patrolling che dinga le alhom be na hi sepai som ni chunglang ki che jinga hin mun ni mun thuma khosunga thingnoi ho kamuin hinla ka pon ka kama hi le commander hi na khana hi commander hi na do la hi lung thim hi avel vela ki kel hin khosung khana khomi pi tam taum na muna thingnoi li la nga kamuin thal to ka kama le mi izan ham hat ka kap lu ding thal jong kamu ding ai wanga khosung mi te izan ham hat thiding thilso tam ta ngum thei chi rifleman level ai lo le gal ka phat soldier na sepai khat level adinga kap di tha di ti hin la commander khat adinga hi hichi ki bola le thil tam ta su se thei aban le repercussion tam ta thei ti ki gel hin achunglang hi phal hin sangta a scope hung len che hin hi cho chu het angai jin abanin hi chi halkhat codes na military codes ka hin zi do in hi cho chu some fight with weapons some fight with wisdom both serve the same cause sepai hon methal to gala sadiu Lamkai commander hon achi na to gala sadiu aninia ahung ki gop tiang le aninia a purpose ki bang ti hin hechite ne ki gop luwale commander khanin sepai level khana lunggel apuna le ho hithei zi lo in abanin adang ko khana hin any fool can fire a gun but only a leader knows when fire must turn into dialogue ya poya poimo hin dialogue he emi ten ki ho ngai lo du da peace talk lo di itibin okay esante tu in ki ho tin kilamute ki chamute ka tina hi pon hin la gal ki do hi ki kap to hi piding ham ki kap to ki ti hi just to facilitate negotiation na emi ten gali ka movin gali do win thali do movin ipijai do muham
centerin iki phin naw ilung tu e na sa diu talks dinga e ko diu ki holim te ki ho te piam na diu na ngai utia e ko the na ding wa thal ki choi he mi tha na ding hilou attention draw na ding chikhat jong ahi'n adang a quotes dang khat hin seleng tactical victories are an open space strategic negotiation secure peace akitin tactical ki di phalle munneu cha cha ki nan hoi tactical ki din strategic ki di phal a hom a scope alien alien hin abanin we fight to be heard ikinaw iki thalika bo hi min i ogin iki phinnaw azana diu ahin but we talk to be understood iki holim dingu aki ihung ki he them na ding wa min e he them na ki holim ding abanin both are needed if people must survive hijite ni hi I hindi nga le I survive na ding wa poimo ahi ti jong he na ngai jin episode nga new cha chan kana seitan khopum kana laijin khopum hi landlock kiti ki kaldo ki kum so valley khana kyomin amun four side mun zo se hi molin ita aim kim ko na hin ke kom lain thingnoi ho kana mujingin kana kapon kana kablo jin ke jong ka thi ke le ka sepai ho jong safe tain ko mumen ai le ke kanu ke ho battalion dangen e hung khiel zo win midang khada hungin amin jong sei dautin ama hung chun aman thingnoi ho mun khana muin akamin mini thingnoi ho mini ke tong khain athipon ai le ichi amana kap zin thingnoi ho mun khana ama sepai te anam bu suwin mi li langa langa thiwin hi cho hi gel to ngai na nang man gal mi te kathat theinai alem chang nai advantage kan inai te na kama le nang zo na thi ngai chamna na bole nang jong nang adinga jong chamna ding ti hi hin khoni khothoma thingnoi ho kanamuin nai chain jong kanamun hinla kanaka poi ipiza ka kablo ham ka kablo zin sepe hon jong sab hi ta thingnoi ho ki hol jinga ibola ki kablo ham I kablo ding le ibola thingnoi hol hol ham atin alang khana okay adi nai hitian si jong hi sepai ofsar har kumai ta ki sei thelwin ai wanga party ka bol pharu le sepai den zuwa don ba okay na nom nom sevin to chu party hi but don't cross limit katin ta chu zu isu zawa hin sepai ten ni le thumin ahin sei khaw hin sepai te thu sei jong kana ngai hlazin adi na khanomin hinla adi na chu ama level adi hin ke level a hi di lo hin mi khat ka ka ba le ni le thum ka tha le ke jong chi sanga dobola ka thi zo ding aje chu mi gam le ya le se nom ka hi zia hi kya ding safe lo aban le thingnoi ki ti hi I tha no mane tu ne tha lo le jing le thai le ki that ve ding hin ki no ngai lo thingnoi khani tha lo wa le I tolop ki mu lo ding hi lo ne le cha lo ding hi lo but thingnoi hon mi tha mi mat sum don tio a bol lo wa le ke dinga as a commander ke dinga ka em khani achieve a hitan na hi cho ko he da ngai jin whatsapp dunga mo ti hi halkhat iki control je ba pha ham when it comes to galbol na hi so hi he them ngai jin achung langai pium ham ti he gel ji den Lamkai hat ki ti hi mi hem khat hung pinga Lamkai a mo pan lo hen Lamkai khat hung hi na dinga hi thil tam ta hin pal gal kai wa experience tam ta hin nei tiang le Lamkai hung hi hin Lamkai khanin anoi langa ho lunggel a put thelo anoi langa hon Lamkai pa lunggel a het thelo hi chi a difference hi halkhat het them ngai jara het them lo hon I bowling a phapian chu mo lo ding silent ta ding apoi mo dung zia chunga hon thu ahin pe dung zia na to ding ti jong hi a phana ding ham ti jong ka gelin aje chu hi ta noi langa ho kho hello ho ti ding ham gal kap a soldier hon a gal kap sepai hon achunga ho
hitin ahipoi tu dai tia chunga ho anil nila le chunga hon khotile na ho ki vai po ta bo an tile anoi hoi piti di gal do kiti hi me changa gal ki do hi pon lung thima ki do hi ti jong heu tin na poi mo ma hin Lamkai ding om lawa le gal do hi man pan na be hi galte izat thanin lang galte izat nin no khumin lang ki kap to na izat na galte that jin gal zo jong le chun chi gal zo na hi lo hi gal zo na hi political level a hung hi panding dialogue a hung hi panding negotiation a hung hi panding hi ti jong heading in poimo ka sain a chaina ding in YouTube channel hi apoimo bse hi pon sumun dinga ka bola hi pon sumle pai ngai chan dinga ngai cha ja ka bol a hi nai sai poi ti jong ka sei no min viewers deina likes deina subscribe deina ka bola hi poi anom no min view anom no min like anom no min subscribe anom no min left ke dinga hi kholo hi but ichi na ithep na I head na I experience ho Nampi dinga I man cha lo wale Nampi with ipi hung ti ding ham maban le Nampi om lo wale jong I man cha ki lo hi gam tu min lo wale ki save lo hi ki bit lo hi mi gama ho in sawin property tam tai ne win in la igam ta hi lo zin mi ten adei phat phanin anom na bin ei lo thewin hi cho pun at umahi ti hi ke malung gel dan hin adang nang ho gel dan chu nang ho di sa dan chu nang ho di sa hin tin ke ma gel dan chu ile thu hat angai jin phut 1313 tiang na to phut bu de pon thil hi ibol masanga hi we should take a deep breath na gel to che ding vesana ding in episode nga jong kana sei mizo ten MNF movement laya operation Jericho anatiu hi chizong hi nasata plan wa launch a ball masang wa hi bowling ham te sai ka kau hin itia hi operation Jericho I ball nge vle inam pi wa dinga thu gim gen thei nasata hum ding hi tia gelo hi cha chu Lamkai ho phabet ki ho wa ball da taute tiloyum bolute tiloyum in la by mistake a grenade khan hung po kha ja hi chi pha la ya chu mobile ho telephone anom nai lo hin grenade khan hung po je okay ball dinga sai nei tai tai ahin ball khaw hin chi ahin ball je win ipiung ti tam ho tam ta ki hal hain kholen ta in hoi ta ki hal hain regrouping of village ti khan hungmin honungin so pi mizo Lamkai ho phabe min hitia statehood mu na me dinga mihem hi zat thi ngai lo hi za tin aki si nau kam cheng zong aki zai ti hin hiti ja hi em ho ipi ham ai lo wale aki thattam zo te ai gel diu ham ai lo wale Kitha-kimat hi iti dola capitalize bolding ham I hoi veng in lo ki chan ho ki hal ho hi pi iti dola capitalize bolding ham ti he danga izin comments khata ta bolja mi thiding hi pon imi sa khan I tha ja gal zo dinga ki hi pon ilung han naw hi achinga them ho Lamkai ho kunga nga zeng utin ama ho to dan zui zeng thelo han khale khat ki thu man ding khale khat thusei ki ngai tu ding chunga min a sei khat chu okay aji ni a sei he aji ni a sei hinti vision south ania strategic level a phat chom ding agela a sei hinte tia hi abang kom le gel ji a pha ham ti jong ka gelin Lamkai ho hi to sot ding pa cha ding aban le support jing ding in Lamkai khadi le no ba I sei se no ba tu dai se wa threat ipi wa gi nai ne wa tha ding a du da ding tiule mabali inam hi koina Lamkai ding tam Lamkai ni lo wa le pi hung ti du ham ti hi gelutin khang thua nung lut lew han naga ki ti hi ana lo hin nam neo cha cha ni hi lai ben tang khul ho
liang mai ho kabui ho tin e mi te nom te ina do win inom nom dan ina bol win hen la amo ho hi lunggel thei te hi win e mi te ma lung choma hi po win naga kiti nomenclature nation khat ahong min hi chi kho ahin join win hi le to hi America te Lamkai na natoh North Atlantic Treaty Organization kiti banga hi attack on any country is to be considered as attack on all countries ti na gam khan in NATO country khat attack NATO member country khat attack nge nge hi le NATO member ho zo siang pang kho ma attack pen na do ding hi chi to ki bang che na hi naga te jong nam khana ga to kha le naga te tong khang kiti ding naga zo siang pang kho ma ain bol sa diu ti hi hin emi te to in hi thei nai po bin thino jong neu cha cha thom cha chai mo bin ki ku khom na jong lien ta pi ling tai nei thei nai po bin chi zen lung ge lutin bong chal atil ki ge to banga bong chal khela khel khadi atil ge wa le hung nem tha jeng hin chi to banga yum ba pha ham ai la wa le i phut phurai gam ta wa i phut phurai bol wa ma ba na iman tha deu i dei zo do ham gal do the ki ti hi gal zo ding mi khat ki ti hi aman azon ading munazong nung chon thei nung chon ading munazong mason thei ti he hin khang thua ai lo tu lai phana veton thei ta kha chu kor kha ho nepali ho hi bin amo hi achunga te thu mangwin gal hang ta hi bin gal masanga nung chon te hi pu bin tu ni chana British ten army a recruitment a bol jingu Nepal te ipj ham tel athuman jiu chunga te thu angai jiu hin eimi te hi ipiti lom lo mi hi deu ham chunga mi ki ngai lo eima gel bo di ki sa chunga ten se hi jong le eman ki bol ti ho hi hal khat ki control je mute Nampi ading gel kho wala gamle na madinga ki pedo gamle nam ingai lut wale silence thip pe na dan jong hal khat bol dom do mutin chunga mi te thusei ngai jutin Lamkai te thusei ngai jutin imadon dona mo ew hi aphat chom na i ma chaum poi thi ka hin sinom he ki pa e